ndabasuje cyane kandi imbahaye ikaze. Nitwa na Christine Ntirushwa, ani ku Ibendera TV. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibikomeje kuvugwa ku itoroka rya Sergeant Robert wamaze gushyira hanze iby'uko gutoroka kwe byaba ngo bifitanye isano na Rwigema Fred. Ni mu kanya gato cyane nkaza turambura iyi nkuru y'uyu munsi. Ikaze nanone inongeye kubashimira uburyo umukomeje kubana natwe ku Ibendera TV. Umusirikare uzwi nka Sergeant Robert yamaze gutangaza ko azira Generali Rwigema Fred Igisa. Sergeant Major Robert Kabera uzwi nka Sergeant Robert mu buhanzi, akaba umusirikare mu gisirikare cy'u Rwanda kuri ubu ushakishwa kubera ibyaha akekwaho byo gufata umwana we ku ngufu. Avuga ko atotezwa azira kuvugana nabo mu muryango w'intwari y'u Rwanda General Major Fred Igisa Rwigema. Ikinyamakuru Daily Monitor cyo mu gihugu cya Uganda dukisha iyi nkuru nicyo cyavuganye n'uyu musirikare ushakishwa, maze avuga ko mu Rwanda atotezwa kuko ngo hari ibyo atumvikanyeho na leta. Akabera avuga ko ubuzima bwe buri mu kaga kandi ko ngo n'umuryango we utotezwa, ndetse ngo ko ubu yifuza ubuhungiro muri Uganda akaba yacungirwa umutekano. Aha ngo yagize ati, ndi muri Uganda mpunga abampiga bashaka guhitana ubuzima bwanjye. Igihugu cyanjye ntigishaka umuntu uvugana nabo mu muryango wa Rwigema kandi njye mfitanye isano nabo. Sergeant Major Robert Kabera usanzwe ari umwigisha mu bya gisirikare avuga ko ngo yageze muri Uganda ku wa 19 Ugushyingo 2020. Uyu cyakora yateye utwatsi amakuru yatangajwe n'ubushinjacyaha bwa gisirikare ko ashakishwa ngo abazwe ku byo akekwaho byo gufata ku ngufu umwana wo mu muryango we. Ni mu itangazo ryasohotse ku wa 2 w'iki cyumweru. RDF ntacyo yari yatangaza akuraya amakuru, gusa twakomeje kugerageza uko twavugana n'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda ngo agire icyo atangaza kuri ibi bivugwa kuri Sergeant Robert, ariko kugeza ubu ntibiradushobokera. Hagati aho hari amakuru avuga ko Sergeant Robert ashobora kuba yaratorokanye umugore we gusa ngo agasiga abana. Nta rwego bireba rwigeze rwemeza aya makuru, gusa mu gitondo cyo kuwa mbere nibwo byamenyekanye ko Sergeant Robert ari guhigishwa uruhindu akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 15. Nyuma yaho igisirikare cy'u Rwanda cyahise gitangira gushakisha no gukora iperereza kuri uyu musirikare wamamaye nk'umuhanzi kuva mu myaka ya za 2009, wakoze indirimbo zirimo nk'iyamamaye yise Impanda, ndetse wari n'umwe mu bagize Army Jazz Band, ndetse akaba yararirimbanye n'abandi bahanzi banyuranye bo mu Rwanda nka Tom Close n'abandi. Ngo ubwo yavaga mu Rwanda yajyanye n'uruhinja rwe, gusa ageze ku mupaka wa Kagitumba mu nzira yagombaga kunyuramo asanga irimo amazi, afata umwanzuro wo kuruha abagira neza kugira ngo utarohama, nuko arusiga mu Rwanda atyo akomezanya n'umugore we gusa.
itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ingabo z'u Rwanda ku manywa yo kuwa mbere tariki ya 23 Ugushyingo 2020 ryavugaga ko ishami ry'ubushinjacyaha mu gisirikare cy'u Rwanda ryatangiye iperereza ku byaha bishinjwa Sergeant Major Kabera Robert uzwi nka Sergeant Robert bijyanye no gusambanya umwana wo mu muryango we. Iri tangazo kandi rigakomeza rigira riti ibi byaha bivugwa ko byakozwe tariki ya 21 Ugushyingo uyu mwaka w'2020 bikorerwa mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo. Gutorekera muri Uganda kwa Sergeant Robert ibishimangira uburyo iki gihugu cyakiriza yombi abantu bose bakekwaho ibyaha mu Rwanda, baba batorotse ubutabera mu gihe ubusanzwe baba bakwiye guhita basubizwa aho bavuye bakagezwa imbere y'amategeko. Bakagezwa imbere y'amategeko. Mu by'ukuri ni nkuru nyine ikomeje kugenda ivugwa ku by'uyu Kabera Sergeant. Nyuma rero gatoya yaba abantu y'ibi ngibi, reka tubanyuriremo gatoya muri bumwe mu buzima bwa Sergeant Robert, aho abantu benshi bakunda kwibaza ngo ariko se ubundi uyu Sergeant Robert ni muntu ki? Amazina ye bwite yitwa Kabera Robert, yamenyekanye ku izina ry'ubuhanzi rya Sergeant Robert. Ni umuhanzi wakoze indirimbo zitandukanye zirimo yamamaye mu myaka ishize yise Impanda n'izindi zitandukanye. Yagiye aririmba kandi izindi ndirimbo nyinshi zirata ubutwari bw'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, dore ko ari n'umwe mu bari bagize itsinda ry'ingabo z'igihugu riririmba rizwi nka Army Jazz Band. Uyu bivugwa ko yinjiye mu gisirikare cy'u Rwanda akiri muto, nyuma akaza gukomeza kugenda yiyumvamo inganzo y'ubuhanzi, aho ngo byatangiye ari umushyushyarugamba cyangwa se utera morali abandi basirikari babaga bari kumwe ku rugamba. Ibi ngo byaje kugenda bifata indi ntera, biza kurangira yinjiye mu itsinda rya gisirikare riririmba rizwi nka Army Jazz Band. Uko iminsi igenda isimburana yakomeje kugenda atera intambwe mu buhanzi, ndetse aza no kunyuzamo asohora indirimbo ze ku giti cye, ni ukuvuga aririmba wenyine. Ari naho yaje gusohora iyo yise Impanda, irakundwa cyane ndetse inamuzamurira izina mu ruhando rw'abanyamuziki mu Rwanda. Gusa ariko ngo bivugwa ko ari umusirikare wakunze kurangwa n'imyitwarire itari myiza mu buzima bwe bwose nk'ingabo y'igihugu, aho igihe gitangaza ko ngo abamuzi neza bashimangira ko yagiye ahabwa amahirwe menshi yo kwikosora ariko bikanga. Amakuru ahamya ko uyu Sergeant Robert yatorokeye muri Uganda ku Cyumweru mu masaha y'igitondo ahagana saa 4 za hano i Kigali mu Rwanda. Nitwa na Cretin Hirushwa, ndabashimiye cyane, nabibutsa gukora like na subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Nubikora inkuru tukugezaho uzajya uba uwa mbere mu kuyibona atiriwe ujya kwishakisha. Mugira amahoro y'Imana.